Mwiriwe, tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ibintu bisubiwemo. Reka tuvuge ngo noneho bihinduye isura. Nivyo birumvikana. Nyimoke 23 bitangaje yuko iri kuva mu bice bitandukanye ikigira mu bice vya ruguru aho yasabwe kujya bitewe n'igitutu gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nituvuga ngo bihinduye isura tuzemere gutyo. FARDC nayo yamenyereye gutunguza M23 ibitero biremereye mu bice vya Minembwe. Ku munsi w'ejo ikaba yarabikoze mu masaha ya saa 3 za mu gitondo. M23 ikoze mu mvuto igaragaza nayo ikishoboye yataka inguni zose zirimo FARDC, Bidegu ndetse na Kalingi. Uduce twarashweho ku rwego rudasanzwe. Izi position za FARDC ntabwo ari biteguye bakozwemo, gusa nabo mu gusubiza babaye nk'abafata kinubi barimbuza ubutaka ku buryo budasanzwe. Ndaje nkubwire iby'igitero kibereye muri Minembwe, Bidegu ndetse n'uburyo FARDC ikomeje kwitwara n'uburyo M23 nayo yabigenje. Gusa ariko ku rundi ruhande M23 ngishaka kwataka Walikale ikajya mpaka Kisangani. Wavyizera ni impuruza zitanzwe nyuma kubabona barimo gutonda umurongo baturuka mu gice cy'Akabare bazamuka afata umuhanda ujya muri Walikale. Kaburisa ngo bagomba kuzagira muri Kisangani. FARDC bararye bari menge baravamwe batera handi bababwiye kuva muri Uvira ntibabuje gutera Kisangani. Burya iyo uri umuhanga ku rugamba ngo buri umuhanga, Sultani Makenga atangije indi axe agiye kurwaniramo agakumbanya FARDC. Gusa iyi axe agiyemo tuyite red axis cyangwa se axe itukura kuko irimo Force de Tigre bari barahamagaye kujya bagiye kurwana muri Kivu Amajyaruguru, nabo babuze abo barwana ngo biteguye intambara ku rwego rudasanzwe. Ayinya kurwana n'intare nawe kandi nanone uri gisamagwe ninde wanesha. Ndaje mbikubwire mu kanya gato ibirimo gutekerezwa muri karere. Emmanuel Macron mu buryo bukomeye cyane Kongo ngo ishaka gufatanya n'ibiguzi Burayi, nyamara Emmanuel Macron mu gusubiza yasubije we izabona ndetse n'abanavuga ku gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ibihano byafatiwe u Rwanda bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse agaragaza Ufaransa buhagaze naho ibiguzi Burayi bihagaze n'uburyo byakitwara kuri iki cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se niba bakora nk'abo ubwabo. Ibi rero M23 ngo ntabwo cyangwa se Sultani Makenga n'ingabo ze ntabwo Emmanuel Macron yigeze agiye cyabavugaho. Icyakora yavuze kuri Kongo avuga no ku Rwanda. Ndaje mu kanya tubyumve. Sibyo gusa Wazalendo yizeje umutekano muri Sange, basaba ko M23 yava no mu bice byose bindi bisigaye usibye kuva muri Sange. Uwo mugabo na mu ruhande rw'ibumoso amagambo yatangaje uraza kuyumva ndetse n'icyavuze. FARDC yo yemeje gushika muri Sange no kwashyira position. Abaturage bari bayishagaye ndetse umuyobozi wa FARDC akaba yatangaje bikomeye bagiye gukomeza gukorera aka gace gasizwe na M23. Ngiye kuzamba ivi muzini muzingo uko byatangaje byose nta kimwe nshiye ku ruhande uko byavuzwe nyine ko tubibara kugira ngo mumenye ko ibiri kujya mbere. Hanyuma turaza gusobanukirwa neza niki kigiye kuba kutaka bwa Kongo. Ese M23 yafata Kisangani koko mu minsi mike gusa nkuko bitekerezwa? Ese FARDC iraho bagiye kwizazamisha bayambure ndetse n'ibice rihagazemo hafi ya Minembwe kuba batangiye kwirasa muri Kalingi na Bidego? Unyemere ngo ikaze tuyane ku musozo. Genda umugwa kamanzi uruwande ngo ikaze ngo tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemere duhere kuri izi nkuru zijyanye n'urugamba ruri kuvuga ko rwatangiye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo mu masaha y'igitondo. Dahera ku masaha y'umugoroba nubwo nyirizina ibyo uri babimenye, ariko hari utuntu tubiri ngira ngo umenye. Igitero cyabaye ku masaha y'umugoroba tariki 12 rushyira tariki 13 umwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatanu, cyari igitero gikomeye cyane cyagabwe na FARDC bagaba kuri M23 ni nyuma
y'itangazo ryatanzwe na drone zabo zavugiye muri Minembwe yose zamagarira M23 gushyira intwaro hasi bakishyikiriza FARDC. Ibyo byaje kwamaganwa na M23 twirwaneho, bavuga ko nta gahunda bafite yo kwihereza FARDC yo kwitanga mu maboko yabo. Bavuga ko bazakomeza kurwana mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma, ku gitonyanga cya nyuma cyabo cy'amaraso. Na ibyo kwihereza FARDC byo bitari mu migambi yabo, iyo gahunda idahari. FARDC nayo rero yihita ivuga iti ubwo mudafite iyo gahunda, reka tubanze turashe position zanyu tuzisenye burundu. M23 niko guhita itungurwa cyane n'ibitero bikomeye byibasiriye position zabo za gisirikari. Position ziraraswa hasi hejuru ku buryo budasanzwe, maze M23 iti nabona ko ibitero bikujya no kungo z'abasivile. Itangaza ko ibyo bitero bya FARDC ari ibitero bibasira inyo ku muntu, ari ibikorwa bya genocide ngo bikorwa na Kinshasa. None ubu umutwe w'ingabo za M23 twirwaneho batazira u Rwanda wongeye kugaba ibitero ku ngabo za leta Congo FARDC. Amakuru yatangajwe egeze ko ashyize amakuru kuri X Kongolo ngo mu gitondo yagaragazaga ko bateye ibirindo byose bya FARDC mu misozi miremire ya Minembwe, cyane cyane muri Kalinji na Kakenge ndetse n'agace ka Bidego. Uyu numwe mu Rwanashyaka w'umunyamurenge uri ku ruhande rwa Kinshasa muri iyi minsi bakunze kwita Akagara. Aya makuru yatangaje nyuma yuko nanone kuri rezo sosiyo abatuye mu bice bya Minembwe bavuze ko bumvisha ibiturika byinshi ariko bateye bagasobanukira ngo ninde watangije imirwano. Ariko hakurikijweho position za FARDC zerereye ari naho humvikanye ibitero bigaragaza ko M23 twirwaneho bashaka kubereka yuko ibyo ari kubabwira ngo bitange bitakunda, bafite ubushobozi budasanzwe bwo kubarasa no kubanimbura bakabasubiza inyuma. Ukajya ngo byabahiriye, reka da. FARDC nayo ifite ibikoresho n'agakoresho muri karakarere. Burya ngo bihaye ibyo kugota kare agace nkuko ku munsi w'ejo babivuze, bazi icyo bagamije ngari kugira ngo barinde inguni zose M23 yanyuramo. Ubundi niba M23 iteye hejuru bayiraseho ku rwego rudasanzwe, bayishyure bahangane nayo mu buryo bukomeye. Aha niho FARDC yakoresheje imbaraga zayo zikomeye kugira ngo yerekane uburyo bukomeye cyane bw'imirwanire. Gute? Nyuma yuko FARDC igabye ibitero yagiye yongera ibikoresho bya gisirikare bimwe bizamuka nyuze Baraka ibishya kuri position zabo. Rero igihe M23 bagabagaye igitero batungwe na za artillery, imbunda za rutura zahise zibasubizaho ibisasu biremereye. M23 bavuna ibiti n'amabuye birukanka basubira inyuma. Icyakora intambara amahirwe ntiyageze indani muri Minembwe centre ngibe yakica abasivile abanshi, nubwo amakuru yemeze yuko Bidego na Kalinziho ibisaku z'imbunda byumvikanye byinshi, imbunda za rutura n'imbunda zoroheje nk'uko bitangazwa na benshi muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu uvuze ngo M23 yatsinze urwo rugamba rwo muri ako gace, abagusekana benshi. Ariko nanone uvuze ngo FARDC nayo hari ikintu yagezeho mu gusiza inyuma M23 wenda ngo igende bambure nk'umudugudu, navyo baguseka. Bivuze ngo biracyari hagati na hagati. Ariko Minembwe ikiriho cyo kirenze ibindi nuko abagerageza gushyira kwijanisha babona ko M23 yarijwe bikomeye na FARDC, yasumbijwe bikomeye n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuko bwabagoteye hamwe bwabashyize rwagati. Bivuze ngo FARDC igishakiye gutera wenda yatera, nubwo gutera ari kimwe no gutsinda bikabitsindi, ariko basa naho bashyize hagati M23. Iki akaba ari cyo benshi bavuga yuko M23 bayikangisha bakibwira yuko bayirasa irebye nabi. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byavuzwe cyangwa se byatangajwe, amakuru yandi atugeraho aremeza iki? Andi makuru aremeza yuko M23 nayo ikomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukora ibikorwa by'ibitero byibasira abasivile. Bagize bati ku rukuta rwa X rwa Lance Kanyuka, igikorwa cyo guhiga abaturage b'abasivile bo muri Sange n'uturere tuyikikije byakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo bitero birakomeje mu gihe cy'iterabwoba rikabije imbere y'umuryango mpuzamahanga ureba mu buryo bunyuranije n'amategeko, guta muri yombi abantu ku buryo bunyuranije n'amategeko, kwitwa kw'abantu, kuburirwa irengero ku buryo batwarwa nyine ku ngufu, no gusahura byabaye ibintu bikunze kubaho buri munsi ku baturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho ingabo zifatanije n'ubutegetsi zikomeje kwiyongera. Bakomeza bagira bati M23 kugeza kuwa kabiri tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026 hamaze kwandika ibikurikira. Umukuru w'umudugudu wa Kigurwe washimuswe yitwa Masumbuko cha Akachola Andre. Amaduka y'ubucuruzi yarasahuwe. Ati iduka ry'umuyobozi w'agace ka Kinanira kabiri gaherereye Ikinanira ryarasahuwe. Iduka rya Bwana Jean kuri Kine Centre Avenue muri Kinanira ryarasahuwe.
iduka rya bwana Andre mu gace ka Rutanga ryarasahuwe. Kioske iri mu gace ka Musenyi ku Mapera Avenue ryarasahuwe. Akabari ka Grace gaherereye mu gace ka Kinanira kabiri kuri Kine Centre Avenue inyuma ya Ecclesia Gatolika naryo ryarasahuwe. Abaturage ba civile bishwe dore naba. Uwa mbere ni bwana Moise wiciwe mu gace ka Kinanira hafi ya hoteli ya Zishakurwe. Uwa kabiri ni bwana Niyonkuru Atanase yarashwe ikajembwe ubwo yaravuye mu mirima y'umuceri. Uwa gatatu ni bwana Buloze wiciwe mu murima w'ibisheke hafi y'ikiraro cy'uruzi rwa Sange. Hanyuma hariho guceceka guhoraho kw'abaturage ba Kongo, umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'ubugizi bwa nabi byongera ubugizi bwa nabi ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo bafatanije harimo abarundi ndetse na Wazalendo. Ati mutwe w'ingabo za RDF M23 twigwaneho wongeye kugaba ibitero ariko bakawushinja kuba ngo nawo urimo kugaragaza ibikorwa biremereye bikorwa na FARDC nkuko birimo gushimangirwa n'uruhande rwa Kinshasa. Bo bavuga yuko icyo bakora ari ugusubira mu myanya yabo. Gusa 23 wo ibashinja ibyaha biremereye bakoreye abasivile b'inzirakarengane, ari nabyo 23 ivuga yuko imiryango mpuzamahanga itagakwiriye gukomeza kwicecekera gutyo gusa, yakwiriye gufata iya mbere bakamagana ubugizi bwa nabi mukorerwa abasivile b'inzirakarengane bazira kamama muri ivyo bitero bikorwa na FARDC, Wazalendo, abarundi aho bakunze kuvugwa ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwisha, gusahura ndetse no guhohotera inzirakarengane. Hanyuma dukomeje kubiri kuvugwa, agace ka Walikale gashobora kwagiye kwatakwa ku rwego rudasanzwe. Ni amakuru akomeje gutangazwa yifashishijwe iyi video bivuga ko yafashwe ifatiwe mu gace ka Kabare, aho bamwe mu basirikare ba 23 babonetse bapakiye ibikoresho byabo, bafite imbunda, bafite buri kimwe, basa nkaho bafite ahantu berekeye kandi bagiye gushinga position yo gukora ibikorwa by'intambara. Uko bigaragara FARDC igomba kuba yiteguye urundi rugamba rushya ruturuka kuri M23 nayo itorose, bivuga yuko yifuza kugaba igitero kidasanzwe kuri FARDC mu buryo bw'imbaraga. Umutwe w'ingabo za M23 ngo uri kugaba ibitero ku ngabo za FARDC. Amakuru atangaza nuko ibirindo zose nubwo uri kugabwaho n'utundi duce cyangwa se izindi nzira nazo zishobora kodnikamo abasirikare. Ati turasaba kundi igihugu Wazalendo n'igisirikare cya FARDC gikorera mu mutwe wa Kahuzi Biega gukomeza kuba maso, kuko umwanzi afite gahunda nshya y'intambara, ntitugahuzwe no kwimuka kwabo mu kibaya cya Ruzizi. Icyatakaye ibumoso gisubizwa iburyo. Aya n'amagambo bavuga abakokimani bashyigikiye Wazalendo na FARDC nyuma kubona iyi video ikomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ari FARDC iri kubwirwa nyuma ko 23 ibonetse iri kuva muri Kabare, basa n'abashaka kunyura Kahuzi Biega wazamuka bagire muri Hombo, bakomeza inzira bajya muri Nyasi ibinjiza muri Walikale, batsinde Walikale bakomereza muri Kisangani. Ngo niba 23 itakaje Uvira igomba kwisubiza undi mujyi mu gice cy'uburengerazuba, kaza mu gice cy'uburasirazuba. Nimba batakaje mu gice cy'uburengerazuba agomba kujya kugira icyo babonayo, birimo nyine kwisubiza Walikale bakabivamo berekeza Kisangani. Ibi ngo nibyo bikomeye cyane FARDC bigiye guhura nabyo, ngo kubwibyo akwiriye kuba maso. Ntago ari ubwa mbere byo kujya gufata Walikale bivuzwe. Na minsi yashize byavuzwe yuko M23 ifite gahunda yo gufata Walikale ariko inyuze mu gice cya Pinga muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yashaka guca muri iyo nzira inyuze Mpeti maze ikagenda yerekeza mu gice cy'uburengerazuba, bwo nyine gafata Walikale igahita ifunga iyo nzira igihita ikomereza muri Lubutu yerekeza muri Kisangani. Niwo wari umupango wa 23. Gusa kuri ubu bari basa nk'abasubijwe inyuma, ndetse nabwo bava mu rindo zabo basubira inyuma. Mu minsi ishize mwarabimenye ko bavuye za Mijenje, Mpeti, bava Rubero basubira inyuma ya 23. Kuri ubu ngo bagiye guca mu gice cya Kahuzi Biega bazamuke Nyabantu bakomeze Hombo mpaka bageze Nyasi Walikale bahigarurire. Nubwo bitangaza gutyo ariko M23 nta kiravuga kuri aya mashusho yashyizwe ku nkuta nkoranyambaga
agaragaza ko bafite gahunda yo gutera Walikale cyangwa se yenda ngo agiye icyo batangaza nk'inyishyu bagiye guha kuri FARDC mu gihe FARDC igarura ibice n'abagomba kugira ibyo bigarurira. Gusa gufata Walikale ntabwo twavuga ko ari igikorwa cy'abacyuriye 23 kabone n'ubwo wenda bavuga ko bagishobora. Impamvu ni ebyiri. Impamvu ya mbere, muri Walikale hujwe y'abasirikare benshi b'umutwe wa Force de Tigre utandukanye n'imitwe yindi ya FARDC yarwanaga mu minsi yashize yabonaga amasasi kirukanka. Abangabo batujwe kurwana mpaka byana ngombwa agapfira imbere ku rugamba apana kuzasubira inyuma bagafatwa amatekwa. Icya kabiri, muri Walikale ni urugo nanone rw'abacanshuro n'ababirigi. Angaha hari ababirigi bakoresha drone za surveillance zikoreshwa mu butasi, akaba ndetse n'abacanshuro bari bahari biteguye guhangana n'abaturuka mu gice cya Pinga na Mpeti barwana kuri Walikale ngidafatwa na 23. Nimba rero byabaye ngombwa ko n'urundi rugamba rujya mu gice cy'amajyepfo ruturutse Nyasi, n'ubundi ntawe wakemeza ko urugamba rworoshye, n'undi ushobora kuba urugamba rw'imbaraga, urugamba rukomeye cyane buryo rw'abarinjyana muntu ku mpande zombi. Ni nyuma yuko bigaragaza neza ko 23 icyo yakora cyose byagaragara ko hakenewe imbaraga zirenze kugira wenda babashe kwigarurira utwo duce bavuga, bashe gukuramo FARDC bakomeze kujya mbere barebe ko batsinda izo nzira zigiye muri Walikale. Kurundi ruhande rero, leta ya Kongo yo ikomeza gukina imikino ya diplomasi. Hamaze iminsi avuga ko Ufaransa no gufatanya na leta zimwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu mu gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aganira n'ikinyamakuru France 24, Emmanuel Macron yabajijwe ibibazo byinshi agiye ibyo avuga. Yabajijwe kubijyanye na yabajijwe ibijyanye n'ibihano ku Rwanda, nabazwe ibijyanye n'ubusugire bwa Kongo, maze Macron agira ibyo avuga. Ku kibazo cy'ibihano, Macron yumvikanye neza ati Ufaransa cyangwa se umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi nta mugambi bafite wo gukurikira Washington. Abajijwe ku kuba Paris cyangwa se umuryango umwe w'i Burayi bashobora gufata ingamba zisa n'izashyizweho na OFAC ku ngabo z'u Rwanda, Perezida w'Ubufaransa yanze ubu buryo, avuga ko gusiganwa ku bihano bishobora gutuma Kigali icika intege aho kuyishishikariza gukorana. Igitekerezo cy'Ubufaransa avuga ko anagifite mu rwego rw'Uburayi gishyira imbere ibiganiro n'ubuhuza rusange kuruta igitutu cy'ibihano bari gushyira ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda bagiye kurugira nabi nka kwa kundi za kinubi nka 30 zakiyuriza ku rutozi rumwe hasi ngo pi. Macron yakomeje aganira n'icyo kinyamakuru France 24 ati niba uyu munsi abantu bose bihutira gushyira u Rwanda ku ruhande, amahirwe yo kurwemeza ko rukwiriye gukurikiza politiki y'ubufatanye ntabwo yoroshye. Mu kiganiro cyari nyine ajyanye na France 24 na TV5 Monde, Perezida Macron yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibiganiro byihariye byavamo igisubizo yenda ibibazo ibihugu zombi bifitanye no kwitana ba mwana kw'ibihugu no gushakira umuti ikibazo ibihugu zombi bimazemo iminsi, ari nacyo gishobora gutuma kare kose gatekana apana gukomeza kuba mu mwuka w'intambara. Hanyuma Emmanuel Macron usibye kuvuga ko iby'ibihano bya leta zimwe za Amerika bitaza kuri leta y'Ubufaransa, yongeye gushimangira byinshi, avuga ko bagomba kureba neza ikiri imbere. Buretse amagambo ya Macron avuga n'ibimaze iminsi bivugwa kuri European Union harimo contradiction cyangwa se kunyuranya. Reka ko European Union itari nk'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, urikirije ngo yego. Hanyuma iby'inkuru yavuzwe yuko Mozambique ingabo z'u Rwanda zitazongera guterwa inkunga n'ibihugu z'i Burayi, urabyibuka? Izo wikirizo uzunguza umutwe ngo yego. Hanyuma impamvu bavuze ko badazongera gutera inkunga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, uracyayibuka impamvu bavuze? Uti bavuze ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizo bavuze ku ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo batatera inkunga igihugu cy'u Rwanda cyafatiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ubwo nimba ariko bavuze, hanyuma Macron akaba avuze ngo ntago bafite gahunda yo kujya inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bafatire u Rwanda ibihano cyangwa se gutekeranya mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisobanuye iki? Bivuze ko badashaka gufatira u Rwanda nabi ibihano kuko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagije. Yes, bati n'ubundi byo babahaye birabaye
ibyo bababwiye cyangwa se ibyo babahannye birabaye, so reka twirinde kubafatira ibindi. Nibyo utekereje ko Macron yavuze avuga ko nta bindi bishya bikenewe, ibihari bisanzwe byafashwe na Amerika bihagije, cyangwa no kuvuga ngo n'ibyo Leta zimwe za Amerika ntabwo babishaka cyangwa se ntabwo agaciro babiha? None baramutse Leta bihaye agaciro, ari amagambo yavuzwe ku bijyanye na Mozambique yaba yaravuzwe n'abanyamakuru apana bamwe mu bayobozi b'ibihugu by'i Burayi. Ese baramutse bibaye ngombwa ko ishyirwa mu bikorwa muri kuno kwezi kwa gatanu nk'uko babivuze, nibatera inkunga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, amagambo ya Macron ubwo yafite agaciro yo kuvuga ko badatera inkunga cyangwa se badashaka ko u Rwanda rukomeza gufatirwa ibihano, badashaka guheza u Rwanda, bashaka kugira ngo u Rwanda rube umufatanyabikorwa n'igihugu cya Repubulika ya Kongo n'ibindi bihugu, maze binyuze mu biganiro Kongo n'u Rwanda bihuze. Amagambo ya Macron yafite meaning, yafite igisobanuro cya nyacyo kuri politique. Nge ntago mbizi, ariko ibyo utekereze binyandikira muri comment. Niba Macron yabateye kwigeranya nyinshi ukurikije ibyo ngibyo nge nawe tuzi. Hanyuma ku rundi ruhande, Macron yavuze ko ati turashaka ko ubutegetsi bwa Kongo buhabwa icyubahiro n'ubusugire bw'ubutaka, bityo imbaraga zose zigakurwaho. Uretse ibyo, si Abanyarwanda gusa n'abari ku butaka bwa Kongo. Ni Emmanuel Macron wavuze ibi. Bivuze ngo Emmanuel Macron nawe mu mvugo ye yemera ko u Rwanda ruri muri Kongo, yemera ko u Rwanda ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari 23. Okay, ntabwo yemera yuko 23 ari abakongomani. Yivuze mu buryo bubiri: ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ubusugire nuko ari umuntu wabwibasiriye nyine utari umwene gihugu, mwene gihugu wibasira ubusugire bw'ikindi gihugu. Urugero, igihe ingabo zari za RPA zateraga Leta ya Habyarimana, ntabwo yavugira ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko bari bagiteye igihugu cyabo cyangwa se bari kurwana n'uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Ibyo birumvikanye. Rero nayo 23 iba yarabakongomani bavyemera ko ari ukuri, ntago bavuga yuko bateye cyangwa se bibasira ubusugire bwa Repubulika ya Kongo ubwo bari kurwanira uburenganzira bwo nk'abakongomani. Yitwa ko bibasira ubusugire bw'ikindi gihugu iyo uri umunyamahanga uri ku butaka bw'icyo gihugu nta burenganzira ufite. Bivuze ngo Macron nawe yizera nka Tshisekedi yuko muri Kongo harimo abantu batatumiwe, kandi abo nibavuga ngo bagomba kuvayo. Icyakora n'abandi yemeje ati ntabwo ari Abanyarwanda gusa, ahubwo n'abari ku butaka bwa Kongo bose. Bivuze yuko ashaka kuba afite amakuru ko ari n'abandi batari Abanyarwanda bari muri Kongo. Yenda si ubwo abacanshuro cyangwa se yenda ubwo n'abandi yabatekereza, kuko abandi bari ku butaka bwa Kongo nka Uganda bariyo ku buryo buzwi n'amategeko. Muri make ntago bagiye muri Kongo mu buryo bwo kuvogera umutekano wa Repubulika ya Kongo, bariyo mu buryo bwemewe bwo kurwanya ADF, ubu ndavuga Uganda. Abarundi nabo bari muri Kongo ku buryo bwemewe n'amategeko y'ibihugu zombi, bilateral cooperation. Kabone nubwo abanyamurenge M23 bamagana Abarundi kuko baba babica, ariko burya amategeko mpuzamahanga yemera ibikorwa by'Uburundi muri Kongo, kuko n'ubufatanye bw'ibihugu zombi iyo bifitanye amasezerano bya gisirikari barakorana. Bivuze ngo nabo ntago bari mu makora ari kuvuga, cyangwa se ubwo nimba barimo ubwo n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo yabupinze, avuga ko amasezerano yabwo n'ibindi bihugu atari amasezerano yo kwizera yatuma umutekano uboneka ku butaka bwa Kongo. Izo rero bamwe kubyitegereza akabona ko nabyo ubwabyo bitarimo uburyo busobanutse bw'ibyo yashakaga kuvuga ku mutekano wa Repubulika ya Kongo. Tugaruke kuri Wazalendo. Wazalendo yijeje umutekano abatuye Sange, gusa basaba ko M23 yava no bindi bice bisigaye apana kuva muri Sange gusa, cyangwa se ibice bya Ruvunji birengagije kuva mu bindi bice ubwo birimo za Goma, Bukavu n'ahandi. Guhura kuva M23 bivuye mu kiba cya Ruzizi, François Robota arasaba ko ingabo z'inyeshyamba ziva ku butaka bwa Kongo burundu. Umunyapolitiki François Robota yasabye abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso nyuma y'uko ingabo z'23 twigwaneho zivuye mu duce tumwe na tumwe two muri Kivu y'Amajyepfo zivuye mu gice cya Kongo cyagezwemo n'ingabo za FARDC. Yemeza ko amahoro arambye ashobora kwemezwa gusa no kuva mu duce twigaruriwe muri Asazuba bwa Kongo twose. M23 ikatuvamo kuri amahoro yakizerwa. Itangazo ryatanzwe kuri iki cyumweru gishize tariki 10 Gicurasi 2026, François Robota yongeye kugaruka ku byabaye kuva Uvira yafatwa, yibutsa ko kongera kugeza ku ya 10 Ukuboza 2025 byasaga nayo ibintu biteye ubwoba. Umuvuduko w'amaraso na cholesterol byose byari bihari, bitewe cyane n'abaturage benshi bimukiye mu Burundi
n'abakuwe mu zabo mu misozi miremire no hagati ndetse no mu kibaya cya Rusizi. Bwana Lubota ati nyamara turashima, ati barashima imbaraga za Perezida Tshisekedi Tshilombo nk'uko abivuga ngo zatumye 23 twigwaneho iva ku duce yarafashe ku itariki 18 Mutarama 2026. Ati igihe François Lubota avuga ko yasabye kwitonda, avuga ko uku kuva ku butegetsi yase kuva kwa Kinshasa muri biriya bice ngo byari birimo uburiganya, ariko byagaragaye neza ko bwari gahunda ikomeye. Nk'uko abivuga habaye igikorwa gishya cyo kuva muri biriya bice ku itariki 10 ku cyumweru Gicurasi 2026. Ati kuri inshuro baturutse Isange berekeza Kamanyora. Nubwo ari iterambere nk'iri, arasaba abanyekongo gukomeza kuba maso, bizera ko abaturage ba Kongo bamaze imyaka 30 bababaye bakeneye kuva muri ako kababaro, ababati bakava mu duce twose bigaruriye kugira ngo bagire amahoro n'umutekano. Lubota avuga by'umwihariko ku turere twa Bunagana, Rutshuru, Masisi, Goma, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga na Shabunda ndetse n'imisozi miremire y'uburengerazuba yose yo mu turere twa Fizi na Uvira. Arasaba kandi gusenya ibirindo by'ingabo z'u Rwanda, izavuga z'u Rwanda avuga 23. Ashinja ko ibyo birindo byashyizwe muri utwo turere, atekereza ko iki cyemezo ari ingenzi kugira ngo habeho amahoro n'iterambere birambye. Ubu ni Bwana Lubota avuga yuko ibyo bikenewe. Uyu muyobozi wa politiki arasaba kandi gukurikiranira hafi ibikorwa bivugwa ku ruhande rwa Nyangezi na Momosho, avuga ko biterwa n'ingabo za RDF. Mu butumwa bwe François Lubota umunyapolitiki muri Congo yashishikarije umuyobozi mukuru wa FARDC ndetse n'inzego z'umutekano n'ubutasi, abasaba n'abaturage gushyira imbere ubumwe n'amahoro muri iki gihe cy'umutekano urimo guhangayikisha cyane abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo yabwiraga imitwe ya Wazalendo yabasabye kwifata, avuga ko amasasu atari ngombwa. Ibutsa ko igihe cyo kwishima kitaragera mu gihe umwanzi akiri muri Congo. Yabasabye gukomeza gukorana bya hafi na FARDC. Yasoje agira ati Congo, ngo twanditse nabi, Congo irakabaho. Niyo magambo Lubota yavuze asa naho yishimira cyane birimo gukorwa, ariko asaba Wazalendo ati muri maso mwe kubyina insinzi nkaho mwatsinze umwanzi akiri gutaka bwacu, gusa Congo irakabaho, bizagenda neza. Ukurikije amagambo ye yatangaje, bisa naho agaragaza ko yishimira ibirimo gukorwa, ariko yumva ashaka ko n'ibindi bice byose byafashwe na 23 kuva Bunagana kugeza Minembwe byose 23 yabivamo ikabisigira FARDC igasigara ariyo ibigenzura mu buryo bwuzuye, kuko ngo niho bakizera umutekano wa nyawo. Umutekano ushobora kubaho mu gihe batagenzura uduce twose two muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutekano ntushoboka batagenzura buri santimetero yose yo kutaka bwa Congo, niko we yizera. Hanyuma iyi Radio Okapi yanditse amagambo bavuga ko ingabo za Repubulika ya Congo nazo zarangije kugira Sange. Ingabo za Congo zoherejwe kwa kabiri tariki 12 Gicurasi mu mujyi wa Ruvungi zivuye Sange n'uturere tukikije kari ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kugaruka kw'ingabo za Congo ni nyuma y'uko ingabo za 23 zimaze iminsi zivuye. Aba ntago ari Wazalendo n'uni FARDC. Gukora kw'izi ingabo za Repubulika ya Congo zakomeze kwiyongera ku muhanda nimero 5. Uretse Ruvungi, ingabo zongeye gufata ibirindo mu duce twinshi twasizwe n'inyeshyamba harimo na Sange, Kabunambo, Nyakabere, Mutarure, Rwerezi na Bwegera. Lieutenant Rigani Mbuyi Kalonji n'umuvugizi wa Operation Sokora kabiri yo muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko uku kugaruka i Ruvungi kwabaye mu masaha ya kare nyuma ya saa 6, bikaba byarangiye nyuma y'uko M23 twirwaneho nabo bita ingabo z'u Rwanda na Red Tabara ngo bavuye muri ibyo bice bari barigaruriye, maze FARDC igahita ibizamo, bivuze ko nabo babigimo batarwanya. Nubwo ariko hari abaturage bavanywe mu zabo benshi ngo barahubanganye, ingabo ziramagana bikorwa by'urugomo bivugwa ko byakozwe n'inyeshyamba mbere y'uko zigenda. Uyumvisha ibirego FARDC ishinjwa na M23 mu kanya kashize twabikubwiye. FARDC nayo ishinja M23 gusiga ikoze ibikorwa by'urugomo. Bati Isange kimwe no muri Ruvungi abaturage batangaje ibikorwa by'ubusahuzi, gusahura no kwangiza umutungo wa rubanda. Ubyakozwe na M23 mbere ko bahaguruka bakagenda bakava muri Sange. Bamwe bati none M23 bari kuvuga ibingibi yarabikoze none yangije igiye kwishyira kuri FARDC cyangwa ari kubikora bagashyira kuri M23 yagiye. Biracyagoranye cyane kumenya ngo ninde waba uri kuvuga ukuri mu gihe FARDC ishinja M23 na M23 nagashinja FARDC ukora ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubusahuzi muri kino gice cya
rusange nk'uko umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Legat Mbuyi Kalonji abivuga, izi ntambwe zatewe n'ibikorwa bya gisirikare bya diplomasi byayobowe n'umukuru w'igihugu. Amakuru mu gace avuga ko abaturage bo muri ako gace bizeye ko kugaruka ko kuvugurura ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu mu buryo burambye no kurinda burundu ikiba cya Rusizi. Muri make bemeza ko nta byo gusubiza inyuma bigihari cyangwa se nta kuzongera gutakaza ku gace, nta kongera kugasiga batakarindiye umutekano. Bagomba kwacungira umutekano ku buryo bwuzuye, nta kongera gusiga abaturage bo nyine. Ubu ngubu FARDC igiye gutanga amahoro ya nyayo. Reagan ashimangiye cyane ko ubu ngubu abatuye muri aka gace bose bagomba gutuza, bakumva batekanye kandi ko ntawe uzagirirwa nabi. Gusa M23 yatangiye kubashinja kugira nabi. None ikibazo kibazwa ni kimwe: nimba FARDC ivuga ibi, M23 ikavuga ibiri, hanyuma kuri tele bakaba batangiye no guhondana muri Minembwe, abandi bakaba barishaka kwerekeza muri Warikare, undi ntambarwa yarangiye cyangwa ikimukira mu kindi cyerekezo bapungana. Simbizi, gusa imisimbiliza tubwira byinshi. Ugeze amagingo yangaya ibyo nibyo byavugwaga. Andi makuru zose muribonera hamwe kuri uyu murongo mugari wanyu all in one. Amakuru yose avugwa mu nkuru imwe cyangwa se muri video imwe. Tugerageza gukusanya byinshi kugira ngo umenyere byinshi cyarimwe. Urakoze cyane ko duhitamo. Uri inshuti nziza kandi ubana natwe buri munsi. Niyo mpamvu natwe bidutera morale na courage yo komeza gukora. Ugubwe neza, amahoro.